Hello guys, welcome back to my channel. This is Lungnim XYZ and you're watching my video right now. You know what day is today? Today is the 1st December 2024, the event Christmas. So on this blog, I'm going to show you how we celebrate event Christmas. Our Leikai or our colony, we are going to organize a small event Christmas program. The program will begin at 2 p.m. So first of all, now I'm free, so I'm going to go to the church for practicing song for the upcoming RBCC Mega Children Festival. Okay, come with me. Let's go. After practicing the song with the staff, sit together and discuss some of the important things and also practice song. This is the office. Okay, now I have come back to my home after practicing the song in the church, and now I'm going to go to the place that we are going to celebrate event Christmas. Okay, come with me. Now I have reached the place that we are going to celebrate the event Christmas. I'm going to show you some of Hay rồi nè, tụi tông ta, sinh du không ta? Sinh du tụm thế nè. Cái đằng có thuốc lót cũ. Cái thu tao nó bán này nè. Có lúc xin một cái ngon này của này. Xin lỗi kìa. Nên ngồi USB vậy mà cả. USB mở ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tán ba được khô tao lâu mày đóng khòn riêng mày cái nình mày nóng quậy ní ai hay khăng sải vòng qua lâu mày hay khăng đi đi nghe thì mày các bạn hay Giêsu Atasian mày na in bao ra quang da chuan na ai xuan Atasian này giang rồi ra quang đi ta gian ca na bầu tí lâu thế Azuri ka din lang ha. Su mang nong ading te samdan mang nong ading tuna mi tong ngai kung kwala na kabam ko na supa ngai na ba mi tong gan thai tu na kum na mi tong advent Christmas tu mi tong words meaning lao na hey kum na zao lo pai kho Now we have finished the service. So we are listening song and then now we're going to have event Christmas feast. Này lá mang. Lá đi. Này lá đi à. Xoan rồi thế nào? Xoan rồi. Tôm tha. Đây là sinh du. Vậy đây. Vậy đây. Rất là món à. Ông quỳ là đây. Tha lâu thôi. Bố thả. Okay guys, I finished having event Christmas dinner. I get so many food. Wow, I enjoy a lot. Thank you so much for watching this video till the end, and this vlog will be end from here. Thank you, like, share and subscribe. Take care, bye bye.